Kinya nyuma ya kuambia kwa askari bakolelia barabara cha kaunti ya Tharaka Nithi ya traffic marshals akariba maraba wetu timu ya bona kile utungata na barabara kaithuki kinyankuluki akariba barua nembesa njuke ya kwenye ngena askari baba kiwa ntunjuke isi muno ni kuyukembisha na nturene utio kinyaneria bwenao Thuka na kurega gukurukika kwa barabara nyingi maturani kiari gitumi kiganu kia thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kwandika road marshals bara wira yao inene yari kwinjainja na nkinya kuthikathika barabara ino guntu kurakaragita agata kwendeka kuma Msambweni gutonya Kirangini kweja Mwanka gwitia Kioru gote barabara muntu agakua netitingwa twirutagira na njara jietu tukadi tukoja maiga tukendikaga miguru Mwanka muthenya we mundi tunywa twinge maturani twakariba ariuga barabara ciao itigukurukika mikayo na mikayo ya turi baba kiojoraga ntura gwa ntura netweguja kuri antu balo dimacho bandikirwe na enforcement nekabarutaga ngugiko nonto tutebonaga na tuko badiko matura na mokinye kethiru netitwerutere taturi twadina ngari cia ng'ombe twaja maiga tugikagira tukurekia gwikira antu bau no bacokire beja kuringa mbisa bagitomaga mitandaoni bula benjete barabara kwa gumbesa ira bareja njiro ire cia bure nondo nabo ona utengo gitwano ana tutebaije tiyo bau bandike nondo nabo anto nebo benja na njara ciao nondo nabo ibaraida bakona nonto ana ibakodi skuru batinya koromwa njoka nonto na njoka ibujingite njira ne ithaka tumwaye aturi baba ikire thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi iguru ri antu baba baraba bateri kubenjira barabara bakiugaga amwe na kubandika gutire barabara igukurukika maturani nonto bametarona nkinya kuthuka ondi masa bau bakwerwa batitinda na gweto intu wenge ndieta ndabonira bakoroketa bakamatete isiko nonto bena bikibiki kana bathia na nkare batiomba kuthina nkare na gweto nonto kwena mitaro minge mono wana wende turare na mathiko tioga turekire nyamwera meguru maiga niyo ndiuga atiri rondi masababu muthami njoke na thiero atiri na njokia rondi masababu bake totiko benda na thiero totiko benda ajokia bo aswe bange wegwa tiomba korutango ge ya barabara wengwa niyo ndegwandore tamono imuthami njoke nonto bo twandikira antu batiga tutethia na ndauga gunde motoru amago na kianjoke Kirangini nao bejire bauga bakurondeka kalabati gote kalabati ngale tiunaga u ni mutolo riu ndengiromba muthami njoke na kiama giaku gia kaunti ni beja batudingatirie barabara nandi twagire njira kuthukia mantu bariuga gugatwika kuri ntugu aturi batinda kwenja barabara thirikari baba bebumagiria nyuma ya turi gucoka kuringa mbica kenda gutwika ibo bakwenjaga imbesa cietu bakabaka bagotheri thainu ana ibebe ngatie babe cukuru na ikatokorigarare bobareria mbesa inu bakiruta gwira buriko ibunkorie kinyagia muthami njoke lodi macho ne mbesa bakabaka baga na batikinyaga na turi ende begwa njira gutinda kuronda kwa ne community eno nilo bejaga kuma na kenda kweja kuringa misa batoma mitandaoni netukwe una mitandao tukaigwa barabara ya kuma kale witia kazi ankali netukomena tukona nembeje ote barabara mbenje ni enforcement barabara ni motweru akere wasoire kalagita ya mwenjela ngeti ya kuma kwa gutoja Mwanka muji kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.